megalayapost.news. Kinong yalam ka Hills Farmer Union HFU sang kmirong kat kinong yalam na Riboy District mentaka sengi kilalit sundan banikandu yaw Deputy Commissioner ka Riboy Wabilash Baranwal Batru ya ka District Veterinary Officer ka Riboy kabade halor ka jing sokya na ka jing yap klam kisnyang Hariboy balasuba bakadai ka basyakta na ka klam African Swine Fever ASF hak jing yalam General Secretary ka HFU sang kmi uba Alphon Broadcasting Tio ba lasunran langru daw President ka HFU Riboy uba Ronald Kongjo baru Secretary ka HFU Riboy uba pensyai masyaring kat kidukhan mentaka sengi kilalit kendu ia ka District Veterinary Officer baru yaw Deputy Commissioner na kabentaban pensengau ia kini jing syakta kinong rap ki baris niang Hariboy hagan ni jing lek kendu ia ki officer ka district kinong ilam ka HFU kil IT ru ia ka dorkas ban kerpat jur na ki bor senshar district ban sim kia halor kini jing syakta kinong ri niang Hariboy kawe ni kimat bahak mat balabu da kini ka seng ka de bandon ka kerdop talasi ia ki jing ri ba 1 point na syabar jela nadu ki niang ki masi ki siar bat ki jing ri na marka jing bomdon ka kerdom kalalong laitlan banwan poi kita jingri syagani gejela mat ka bakta pat yakinong rap hagani gejela habai ekran bakinong tok khobor General Secretary ke HFU sengkmi ba Alphon Broadcasting Tio ulong bakum ka seng kinong rap klasim khiai kani ka benta ka jing syakta kinong rap kade hadian babun kinong rap kila pentip halor ka jingyap klam kisnyang habun teli kisnong Hariboy ha ka bakani klabu jinge kinong rap khamtam ki basim rekaram lengba kapigiri mission kabala bujing bakin siwe karam habaki jingri bakiri kilayap no ulay tu kumbalapan sengau show Deputy Commissioner Batsyaka District Veterinary Officer Hariboy kaseng ka banjur bahab bansim kia halor kani ka jingyap klam kisnyang Hariboy bar kani kala ban kata na ka jingwan poi kisnyang ki bana syabar ki baklam dadon ka jingpek jingkmi da ki doktor ki badai pek ya kani ka kam ka jing pan kadai kinong rap ki bari snyang ha ka balada da ki pauteli kisnyang kinyam manu ban bakli ka jinglo jingsab basyakta kinong risnyang shushu ulo ongru bakaseng kumbak lakarpat UDC bat ka VO bansim kia halor kani ka jing syakta kinong ram Hariboy barhaga jela kaseng gelara ru banlik kendu yo Menteri Ketenan Animal Husbandry and Veterinary Department banyakran halor kani ka phang bat khamtam kaseng gandawa ban bu deki kerdom ban talasi ni examine shua ban wanra ekimran ki bon poina syabar lingba ki doktor kenang bakani kanom kta kinong rap haga jela ho nga kerting ikrabok hing ngasa barembang hamadan soraman nga ngiri south ligisnya dia lakil ahe rasa ban yo di hi tangong ban sadis nan mo maki yo pang lo te giap no tang hadin RC tu RC na si yap sei we te south ligis nya giap te gi pang ru yo pang be penhiar prim tu mas pang pri penhiar si na ai dawal injection ru giap be mla shura pan sumar ani lalu di ken mar ba uskop ru nya panthit ki jhur ba im tu gi thit ni te ki fit ai kendian te la bun hi ken jing lut te mo sisnem te hab gisnyang da di tu te lai pho tam ni sei di te long ngi mo ngi le ri ki ba ngi yo ban penun kam ngi tristom mit pas step ngi tristom ngi pelut ngi dari pisah kendak mendet ngi fit ki jinggan ki suman na bangin yo jimentoy ban yo ban pendap ya ka bay school kun ya ka jingdon kam hayeng tip matang da ka daw ba ka le no ka ni ka jingpang tip ka di ka khlam ne kum no ne ngim yo syukeng mut bangin adu nong ma ken jaka la bangin amang ni la mut ru ngim yo syu ban le na mar menta baru sautlin na lo bangin le pelut na lo ba kiyam long ka bala te mo na din gilat jingarap ngi ko jingarap hiken nga te nga kibun ki basimlon geri to nga patera de te nga thit tu ibarit ngari ngapun khana we usnem ki khagam tu pratali de ngadi sau santali ngadi ngari biang no ngadi ki kimi nga dep kha sna singam tu de ngari ki tu ki khun nang tu ru nga ki kha kum ta hiken pateng ngamju pendu reken marang im janga im belara kan eta mo te namar ba usnyang umba nga di mamalaga snem nga ri bhai ki temut bala lai pho hajar lai pho san temut ada khen barit ru lai pho hajar temut sau tali ga mon silak pho te ka ta ga jing nong temut ka lakta jur ke nya ga yin sem ani la bun hikin ba na ngamnang ramar ba nga khambu jing khen tambalong bun hikin anak kalang jonga temo marba ngi ki barep ngi ba ri ki jingri temut ba kalong jing nu dong ka bakrau ba te nga kerpat mo ka sarkar kan pikmi yang ngi ken mun amde tang mga baro gini basa ni ru ngi im na kata ngi ri gis nyang lai sau teli hayeng ngi pelut ya kapor rengkat bagi kamiyeng te
ni kerpat ke yang kabor jong sorkar dia ki lor bahal ki bor bahalor baki nyarap ke kat baki la ke wan jong ke wan pek mo kin tip e ka jing shisha amal ba bun ha kini ki para jong aru armu langut ke yap kesnyang ki ba kawe ke yang ar lai teli we para jong ali yash pu teli wa yap kesnyang ula don ke jing tu tip ma tang na ka daw jing pang ga ba wan ja kum ne mo umyo su ke men pedun kam ka jungwan jongi menta ya kaban ya kendo ya Deputy Commissioner Jangka Ribah District kadai halor ka isu ka ba kinong rep ke jongi kila komplain na kibabon ke jaka napo jirang nangta nangne napo nyang bari nangta napo khamtam napo Bahirembong blok kibabon ba kinong rep ya kendo ya kene ke jing ha ka bede ba ke jing yap jikisnyang nakaliang jong ka union menta ka singi ka jing shisha ni daga kawai ke jengmut ni lahir sepo pernihan nakabenta banik pek ya kata ka checkpoint lane ya kata ka jaka ya ka bakin check ya kisnyang sabanora ke jela tenre habadin bengilai wat itu information kamdon kum kata te nakaliang jong ka union ni long concern bai kane namar baro kisnyang ki barong sepo Meghalaya nadu kisnyang ka masi PCR bat kiwi ki jengri kirung lai landai kamdon kono ka checkpoint te ngilai ui ya katu ka yakitu ki news napo Assam kaba kini ki kisnyang lagi hajar tali la sulik tap namar kanika yimtip di ong ka swine fever la ka swine flu te henrei kadon ka jingyap kisnyang ke besar kai ba po Assam tingis ngong thu ba kini kinongri jingri ki ba saka jela jungi menta kidon address lani kidon haka jingma ka besar kai ba namar ngiu i ba kini ki khun samla menta kilas dang menshim ya ka kamri snyang ka kamri siar kum ka business te hendrai ka ai ke jing e ka ba kinongri jingri ki kendo menta ka wei ke dai namar ka jing sisin ba yap usnyang kamut barok kasam kan thli bai imre watang wei do kata ka dai ka wei ke jing e ka ba ar nadu pa ka sarkar ka penslur ya ki kon samla ya ki cooperative society ya ki FPO banshim ya kani ka loan lingba ka pigri mission te hendrai yang itu ipi menta kini kinongrap kidan ha ka jingma bat ha ka jing sir mensiam ka basar kai do kata namar bala de kini ki nyang ki yap do hisam ka bomot kini kinong rap kinom la ban siu la ne ban recovery ya kini kalon te kata ka deka jing so kya ke jongi te nang ta susu kini ki nyang ki bawan menta yo khobor baki ki bawan na sabar namar baka jia kum tu sha Assam ki nyang ki bawan ki wan ta dor hapo moyong hangte hapo voucher moyong ki thit jing sisai ki nyang lokal arspa saupau san kilo te henrei menta ki bawan na po Assam ki ditang ha kador sispa saupau sispa sanpau tingka kilo te kani mdei tang ba ka penyap ya kayo bat ka penyap ru ka bu jingma ya kinong bam ki babam ya kador snyang ha ka jela ka jungi te sakawai ka jing ka point ka ba niyo sngow na kinong rap yutu we nong rap manam step uang ba udan ya we usnyang ubale breeding kamu mat kini kisnyang penka te ladaw ni lara kani kasnyang lada ki di kador jang u kanam duna ya ka life 4000 hadu life 1000 tenrei kani kasnyang kadi ka balada beli insurance napo veterinary tenrei anda uni usnyang uyap kiyo ya ka bay insurance tang 1000 tengka te perkhat usnyang ubal life 4000 tengka lada ngiyo bay insurance tang 1000 tengka ka bomut sei ikan poi te kamut ngimyo wat tang mentit usnyang babaharo namar usnyang babaha menta uncong dor kemasan sanajar sanspa adu ndri hajar tikini kidai kijing e ka baki nong rap ke jongi bat ki nongri ke jongi ki kendo akajela tengile kran ya udisi ulong concern ya kane namar ngong ba kani kijing e kalong ba wat ki doktor na veterinary haba ki lek ban postmortem ya utu usnyang ubalayap baki nong rap ki la pentip utu doktor hakaju kasngi umla ban visit arlai teli ki jaka namar ba kalong kumba ra kenyang jengpang penban utu ubriu sakawai kasem tigini kidi ki ba ngi kerpat bakani kamdei tang ke isu jo ke district andre ngi kwa baka sarkar kadiban shim yaki premature lani kadiban shim yaki preventive measure nakabenta ban yor ya yarap unong rap menta ngimdan tang ke gate ngimdan tang ke jaka test menta ngimtip kan no kisnyang ki bawan ki wan na ki rung laka kimi tena kata kadaw nga ngoban ong ba kani kajingwan kajongi udisi ula ai kublei ya ka hills homa union bakawanra ikani ka issue but kadai ka needs of an hour lani kadai kata ka por ka bakongsan hadu kata
bakum kinong rep bakinong ri jingri bangi de bantip ya kani bangi kendu jing baka sarkar ka di bantip ya kani sakaway meneng ya kendu ru ya i district veterinary officer na hane hapo nang po na kaliang jong ila ai jingmut ini ba hakum bukum kini ki por wat sya than ye ki bri bandrung haki samsnyang ladam dan kamlei wat sya bakin yarung kai dan kam ban pek bhai ki snyang dan kam ban pek bhai ka kot ka kya ka jongki khnang bangila banyada henrei hakabedei bat ka African swine fever ni smutu banakaliang jong ka veterinary ru kidang syamjing banyo ki dawai tena kata ka daw ngi kwa baka sarkar hakabedei bakani kadi banya rap ikinong rap ki bi tengku bat ki bi kendu ya kani ka jing bat kawai ke jingkerpat kalong baki nongri jingri haba ki snyang ki yap sngoba ban pentip udwot syaki officer lani syaki nong yalam jo kahil sama indian khnang ba ngila ban ai ya data syaka veterinary department khnang ba ngila ban yo lesi ya ka compensation lani ya kanu ke jingrap bat ya kani nakaliang jong ka hil sama indian central body ngin sara ikani ban kendu yu minister ro balada don kam ngini kendu ro ban ICT syau chief minister baude ban yarap ikinong rap hakabukum kani kapor te kini kidiki jingpen sngau ki bangi kran yu DC nakaliang ka jong DC ro ong ba unsa khat yaki officer jong ka veterinary bat unsa kran yu CM bat ya minister jong ka veterinary ro hakabide bat kani kapam Meghalaya Post.news